Чижағзан саману автожардашкафак сахар калга ақшарзан туынд. Саман сам автожардягай фатынзынс адам дардай амахаштагай. Сымасы шушак тыхылваш яхималаджи амайражын гартканы сыфандыжын фандактыл саугая, уаттар баржан тай хаугадатта фиенын. Аватсаган алкай фафанды шабын мабасаун, шақомы шайфахайджин лавын, шауындай бавшадын. Шарбар жон хохы шарай, авжиш тулан саугадон, уалдафы бажыртыл, навщинай куратахы. Уадвусы артхараны нов сыфанды дур жардаладжидар, ахшыш гонын карантай, байзакканы. Арф кудытылай бафтау, амаллаг якахты бынай шулафы амафажага. Аваза кудраш шолду ваттар хысауш контуне. Кутхурш фидаунс юма ур шархахта, бажжын тарқатта, мина жон айнық казахта, ама асы бакашчын ахшарзанта. Дон галануынар қошы дардма, рашцыма каны яхи шарма гонцақтыта, казахы дуртыл, ама комы шығдаг волдафу. Урш фынкалга доны пырхамта, шығжарин рыгау сахар калын схурма, ама закканын сволдав шығдаг арзы комулавтай. Уажал ихты фаршма, волхох быдырты, дардмы жынын сташон тидинчты, ирт хош гаушта. Ама аппа тудаттық шышгонундай, кайжағын айқауы, рух шканы лачи жарда. Фалабын тонфын фена гауы, усы амбишонды расшух цинадма, аркашын саргашты тахантай. Рак жамантай фаштама адай мак жардягай самабыллыд, усы фанд ныршық хашт. Ама набону фенын уаларвай, ирыштоны расшух таркамтай ю дыгурком. Ашта шамануда шамануша райдет туй Россияг, Италияг, Венгрияг ахурганта, альпиниста, саун ирштонах ахпаштам. Ама шакуха бафтыт шаран бира айв жардабын нахашта, дыгур гома уж цитита, ама алама тарашух дарзатахай. Асахахташа бира самайдарта дишевтат той. Занқа дурау хурма сахар калга цитита бынай, сышығдагыма домбайдатта сауы удонай. Шардай жымагай хохрабынты, я аранта баштончи қаққаны, усы тыжмаг фала айв, анушон ихты патсахадай. Ам бира фадатта каиш, усы арзылаварттай пайдаканынан, уй раджы мамбарштой адам. Умай валдай асы баржон хахта, амарахта, сыбажжын қаттан баржынс, удон загышты алығы жон, дырғбалашта кузита ама пайдахашык кырдачтай. Ахам аппатай хашт айвы мақаждыгарыз чвалдишкая. Хусауш фанткот такаттар рагон жаманты. Ардым сарым марырвитын важданыма ағдауджын адамы. Жахоныма арвонтықтан шалфым блайн дунен, арх ама катканын чифаража. Яфарн сылчи тауа ахамы. Армашт ахам адамы бонуди, швидаун асы кандра шуғды мақаждыгна фала шығдаг хақты қабышы. Шығдаг тауман, ама асы баржын тыш бира, хысау комлавтай хайджин, олар вонтықтима аргон башт важ бынатта. Ирон адымы рагун фыдалта амтын граджика ерсардышты, уев дишанан ануш тарфай, арықыш таурахун сарсяты кой. Сырагун жаппаста, ама вайгута амадау амад ганахта, ама машкута ишфенан дыгургому алкаратты. Удон фыдалта баш той сарсяты, ама нартанам тима. Дыгургом рак жаман тефаштама ирыштоны инна камттай валдай, удиш арзонах давай ахкат ком. Кад уалладжырыма куртат гома сарчыты, каттар бақыт кашара махилачы фандактыл, фидар тамайн, жнажы бауыру мұны тұхай. Уад амта комма басауан, ахшинта, у юыл айнак казах. Нара кома бынай фынкалга абухка, калы домбай арафы дон. Яшармата урдык лаунс қадаям баршт айнак казахта. Нырык конфантагдар бынтоны дашнау.
Фалакаттар баржонт казахарынзыл сынарак фандаксы дешті гургомма, уй кай жағын айқауы бира тыраждықтайд фаштама. Ама уй фарсы, комы сарджита аттар қыгдарды ефтой аттагон лабурчтай. Фала уйма комма ансон дарбафтану диш салдаров сагыл, волладжирай, кашагай, ама гурзия. Да гургома мина жон истории мида кай жағын айқауы. Бира хошакты тахаю, ком сарагадаманамас, кукаттар кутта, куфылдар. Фала каттариттарю ардам сарамма, сынок фалтар тарбафты дышты, удону дышты иронама дугурон тугай, раштар жагай тау дышты ю адамай, штырхуса усы ю фарнджинама катчин дуньям баран адама ағдауттакаман ратта умай. Аттагон адамса аштаукагнушты хуттой аланта ама аста. Ирштона хахпашта бантон афтит никодиш. Ам раг жамантай нартон дугай фаштама сардышты хусау махаштак фаранайзак намышчинадам. Сардышты макакка той валар втима баштинад шабира кувандатты фарсы. Татар ама колых Тимураны пыршты фаштав фынташа махшардаша манушты алам тыном саштырраштак никусайвал кушыт. Фала уаттар адам нафешафтышты. Чидар тазы бафашват коттой шахи хахты камты арышт фидарты. Инната афтыдышты андар баштатам. Гургома бира таурахта фекушаниш, асы кома фынташа мануша фашта фыцагар сарджды тахай. Арх фазурынс ашия, гурзия, кашагай, арбасау галактай, равжаргам как-то тахай. Усалакта гурзя кашконома андарбаштунта наудышты, фала удышты алан тайма, чьяйрвашт, удону байжат тогда. Ама удон ногай агуртой шафыдал туажак, ирыштона хахпашта. Ама та ногай ам алқауты шыхтой сардарт, шафыдалты бундуртыл. Рагун таурахта задалещи нанай жарак ама истории шыфта каразима баргая. Лагыр сауы ахам хатсакма. Абун апандугур кайхонам, усыхахон баштайном, расау гау кубаны баштайномай, ома тапан алани пацахады номай. Уманама башту быдрыжа хатайды гургома, фынташа мануша фыцагар бализак алайнаг лагима. Таурахы яном башат дигор кабан, ома кубаны жахай, тапан дугурай арбасавак дугурон. Саугат арбакутта аланты пацахат кубаба ниш вад. Историю нормаджи тамгашка, ахшак Тимуров шат, артыма кардай, нцахтой бир адамты. Аштмай дарга фешты Кавказа алыкамты. Башыхтой қаута, шахарта, фалашабон налбаси бабыршынды гургомма. Янара гвадат бахижанта баураттой, тугмондак жначе. Умагашка задалещи нанай жараджидар, нахаш саут апандыгуры, ома быдрыжа хытылса аланта фешафт, удоныл. Аланта шизар шабиты чифер важын котта, усышыл гоймакта удиш арыгон алайнакчыш, хаштон. Уйку бамбаршта, ядамы шафты хабар. Карштуха архайгая я фаршма, я варжун лапук фамард. Вот там рымбырт котта аланта шыхт жахыл, сышабита машарта удона. Яхи хусаул бафазахшта, амаса акутта хахты камты шарты я адам гуранавдан, ирахах баштам, да гургома ахкаткомма. Таурах кутзур автомай арбынат котта нана шабитима дигори жадыбын морги лагаты. Амадам саурдыгай шхуттой шахима шуажакса коттой амасын хазар шарыштой задалещи каусарчата тек ойтымыккак. Умагашка штырсымы дишагышты инна таурахтадар. Тынг жынбам барану шашушак медиш. Зырттойса фалтырай фалтырма ахшау каухиштарта. Умов дышцауы ахшак Тимур афшан бажырчын бахыл бадгая.
Ю таурахы уй ашкафы авдыв шымарахое, ама яудон ашуранс. Уй та яхи хусауан шталы фештынканы. Ама дамафтамай урышагау полярная звезда у Ахшак Тимур. Шкафчи же авдыв шымарата шталы гуппар большая медведица. Инна таурахтам гашката Ахшак Тимур, Ахшау қауы Георгията артахоя, яхиса нушты ташкотта, ама удонай равжартышты салдарды гурон мыккаджи. Кайжағынай қауы усы таурахты, амбалы лампына кирташын, самай асы қауы рагун хабарта, хуждар бамбарын на куха бафта. Тыгургом қаутай алкасы дару хисан хашакак. Ярагондар ама бакашчындар тайюы ахшау. Рашта жифалмай амбаршту я истории. Я бира шушак зинатта нырма ахкадай лаугынс. Шуанг я номдар зуры уол. Ирон дыгуронов жаджы зыртта ахшав амашау, амунын скан тар хужманы фала штыр шушак зинадма. Ахшауы дыгургомы рабинагдар қаутай ю. Уй аварду штыр дыгуры жылды артакомы аштау. Арафы доны галю фарш. Қауын яран ташты сагатырдыгай доны фаршы жақыта, хурнугуланырдыгай кашаджы жақ. Хурыш кашаны арафы дон, хушарырдыгай штыр дыгуры қаута. Ахшау рагун сарджыта саран бынатын равжарштой хохрабыны кулдымы тихта. Шамашкута амахазартта аматтуй баржонд амафидарратты. Фыцаджидар шахижнактай қақанынан. Иннамайта автомай аварштой лахшважуатта хумжахата ама фошхижантан. Чешыл қауавгая ахшау каттар удиш дашай фылдар машкута. Абондарма қау хылфа амаял варш. Ардак хылты тайлауын шак иті тела құрты, жураты, бузойты, цалиты машкута. Ама андар халд машкута ама ганахтан шабынта. Ишсы рагон олмыртта, сыртсаванта, жаппаста, ама рухш кувандатта. Хусау зуар, ама еляй зуар. Ахшау қау сардышты болота, бердята, бузойта, баколта, гагошта, даттета, журата, елжарта, малита, маққота, оғута, шакита, шарақата, тегата, телақұрта, хатата, хацхарта, ама цалита. Касадуджи арсадышты амат, ахшау фидар ганахта, амагалуанта, уйна набон ничи жақсан балвырт. Таурахтам гашка каттар амыр бынат коттуй сарсята. Асымаш кутыбын фасардышты бира фалтарта. Шарышты ай воттуй алух жондукта. Амасыл кайжағынай қауы, нуақтуй шауыр жауфатта. Бира тызы фасудын коттуй. Фала асы қау ражынт яфыдалты бынтан аққақ архчиканы ахамлаг бужойты майырбек. Амуиш фонд котташ ногш салсакканын шамыккаджы калатсаг машык. Абун уйруачы қау аштаулауы фидар амад машык. Яхыл фытайш фенан фыдалты кон хазары заума мигананта. Удонық шишгон вындай, удрабын тамбасауы ирон хазары рагон фарны қарм. Ахшау рагондар мыккак тела құрты хазар вандакта ануштыдарғы қаққаны ам фыдалты дон гурой. Ног фалтартайын шнопканын сияқадармагай арышт култа, амата фыдалты кухай конт курой дур. Ногай аржилы ахшау шағдаг дон, ама арышы аппаты харжаттыр нартхорышшат. Асы қауыма абон сысарджытайыш, удон архайынс дарттыр хашын шафыдалтай, шахиштартай сыфарнымақ дауры явтой удон. Амасын шасарын бынаты амбишондыра шух цинат, шалфамблай баржонт шағдагыма фидысчин хақтуынд, аватсаган ахошышты усықыттаджы.
Загалына фажағынс. Хақта шахим алвашынс, яуды кондайша баржантын барсчиуы ахым адамы жағғы. Уршар казахтай шағдагдарымы рухштар, нисиш шахыл, нисиш удонай валарфтам хаштагдар. Ныркон шахарты амтері сард, ягарон фарштаты биралхынцыта, ражилын канз, ладжишар, амайн надаттынс баулафын надарбонай, надарахшавай. Армашт арзы қабышы, волдайдар тахах башты, адаймак банк ары яхи шари барай, ам ежарда емудыр сауы. Хахтын раттын сфадат бамбарын, адай магдар, каю асы амбишон драшут, ама патай хашт хусаушконд, арзы юхай. Ама ладжы гудварндар, кай қуамава хахты хужан шағдаг, ама баржонд. Высы қуды ладжы жарда канафидардар, яфарн фылдар, ама инамуны сардара шухтар, ама раштар фандакта. Уйты хайвайы афта, ама еріштоны хақпаштам, юхат чирбасау, уй анаманг, ногама-ногай фатырны ардам, шабар жонд, шағдаг, ама фарнайзак қабышма.